Oh, gua taruh di tempat tadi, bro. Gua ngerti sekarang. Oke, kita lanjut. Hello, my uncle. Follow me. Ya. Ya. Kita ke atas. Loncat, 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 loncat. Loncat, 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 loncat. Loncat, loncat, loncat. Yeah. Come on, my uncle. Yeah, open the door. Open the door. Yeah, I stay here. Yeah. Anjing, gue ditinggal anjing. Hey, uncle, follow me. Oh, dia nyalain proyektor. Dia nyalain proyek. We are safe, follow me. Wow, nembus. Oke. Ya. What a bad one. The projector is broken. I must find another one. Proyektornya rusak. Tadi suruh gua ngikutin anjing. Terus gua harus bawa ini ke tukang servis. Hey. 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 Where are you going, my uncle? Hey. Gua rusakin nih. Gua patahin nih. Yeay, dapat film. Gua ditinggal. Gua rusakin nih. Bikin kesel aja nih. Gua udah selamatin, gua ditinggal anjing. Nggak tahu berterima kasih nih. Oke. Awas lo ya. Temu gua lagi. Gua diemin. Turun. Oke, sakit hati gua. Oke. Nggak jauh beda diputusin sama pacaran. Oke. Gua ditinggal. Oke. Kita turun. Kita kembali. Oke, gua cukup sakit, ditinggal gitu aja nih, tanpa pamitan. Oke, I move on. Let's go. Kita kembali ke masa lalu dan kita berjalan tanpamu. Ya. Belum pesen ya? Wis, tawon. Hello, my tawon. Yeah. I don't like for you. Yeah. Gua lagi sakit hati dan ada lu. Yeah. Wait. Petan. Ah, ngentuk kan. Kabur. Yeah. My book. Hello, tawon. Yeah, I don't like you.
I don't like my uncle. Naik lift lu son. Anjing gak ngikut. Oh, liftnya mana ya anjing? Liftnya mana anjing? Liftnya hilang anjing. Kita turun, terjun bebas. Ya, sakit kaki lo. Oke, waiting again. Oke. Ye. Lantai 25, Mas Bro. Lantai 25. Kalau dipencet turun. Terus naik. Kita coba pencet. Wow. Oh. Yeay. Sampai. Wait. Ya. Itu kan nyampe anjing. Itu nyampe anjing. Lebay banget. Yeay, finish. Yeah. Yeay, stage 7 complete. And now kita ke stage 8. Kanan pe kiri? Coba kiri dulu, bro. Nggak nyampe. Oh, oke, berarti kita ke kanan dulu. Di kiri kita nggak ada jalan. Oke. Let's go, baby. Let's go, baby. Come on. Kita ke sini dulu. Naik lift. Kita ke kiri dulu. Ini banyak banget galon ini. Oh, di kiri cuma ada darah. Oke. Berarti ke kanan. Ini banyak banget galon, buat apaan ini? Galon. Tong, baru inget gua. Kok galon? Yes, tua. Anjing, gua bukain jalan buat si Laron. Gak bisa. Oke. Oh, lu lihat tuh mukanya nih. Melas banget. Tawon melas anjing. Gimana tawon serem anjing. Bodoh amat. Kita turun again. Ya. Oke. Bisa nyelos begitu anjing. Itu kan ruangnya sempit anjing. Ngepet. Hey, come back. Hey, come back for me. Gua belum naik anjing. Oke. Ini kan ruangnya sempit anjing. Tuh, nggak bisa jatuh.
Kita ke kanan. Ada apaan di kanan? Wait. Ada laron. Laron naik. Gua ngangkut besi anjing kayak Kang Loa. Ini mesin apaan lu? Lu laron. Bye. I don't like you. Gua taruh. Oke. Loncat bawa besi anjing. Oke. Oh, gue belum ke kanan ya. Gue nyoba ke kanan dulu ya. Ntar lu, gue nyoba ke kanan dulu. Oh, udah ya. Gue kan dari kanan tadi ya. Aduh. Mau paling anjing. Sorry ya. Ke bawah. Ke bawah. Banyak banget anjing ini. Berlian. Apaan sih tuh? Kristal. Oh. Jadi begitu mau lo. Oke. Thank you. Wait. Tadi kan nggak ada elu anjing. Tadi kan nggak ada elu anjing. Udah banyak banget lagi. Emang lu nggak ngap anjing? Di atas lahar lu nggak ngap? Weh, orang tanya anjing. Jangan melas muka lu. Weh. Yes, follow me. Naik clip again. Naik clip again. Tiup lilinnya. Enggak mati anjing. Naik clip again. Lantai 75 mas bro. Di mana anjing? Ini mau kemana anjing? Sampai 75. Bawa batu aja. Betul. Laron. Ada laron. Ada laron lagi. Di dalam goa ada laron. Yes, my book. Oke. Ada laron. Kita hati-hati ada laron. Untung gua nggak loncat. Ada laron. Ada laron. Goodbye laron. Kok kena? Darah gua sekarat. Ya. Mampus. Patah tuh kakinya. Gua blok ke situ tadi. Dapat darah. Loncat. Komplit. Udah komplit. Kita tinggal balik. Udah komplit. Hati-hati ada tawon. Loncat. Sakit ya?
sakit, 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 sakit. Diem apa diem aja. Tegak itu tegak, gini tegak. Gila. Yes, kita turun. Turun, turun, turun. Ada tawon, ada tawon, ada tawon, ada tawon. Yeay. Kita kembali ke rumah. Stek 8 komplit. Yeay. Yo, what's up? Ya, kita udah sampai stek 8 dan kita besok lanjutin ke stek 9. Sekarang sampai sini dulu karena gua mau ada kerjaan. Apa itu kerjanya? Karena sekarang lagi berisik, tetangga lagi benerin rumah. Nah, tuh, bisa denger kan? Ya, karena tetangga lagi benerin rumah, maku-makuin tembok. Tembok dipakuin. Makanya gua akhirin dulu sekarang. Ya, nanti gua lanjutin ke stek 9. Kapan? Ya nanti, tunggu aja video selanjutnya. Tetap di Ignatius. Bareng Ulay Velayati. Yang selalu di hati si gamers manis yang pengen narsis. Ya, gua akhirin sampai sini. Jangan lupa subscribe gua dan follow Instagram gua di di @ulayvelayati dan sama Twitternya juga @ulayvelayati. Ikutin terus gua. Ya, stay here with my channel, stay here di my channel, my YouTube channel, my gamers. Ya, oke, tanpa panjang lebar, gua akhiri. Salam gamers, bye. And I'd be goddamn if I didn't put the city on, let's get it.